Yemono yabenu murikito dipon asanya abananchi abagutumeke pale kurumiruka masosa igetari imeyegodiya nyamaya ibongene ya West Mugirango nigo besokiri na kureberengerera byabo kubwatikana no koroisigwa gwe pale yo egati yabo nigo babere bakogokera enchire pale yero isirie asibatebire obosombi bwebimeri byabo naboigo etubo yabo nigo babere bokororoba ekero bokubwekanirwa nabo maiga konyoreta raro isigwa nonye nabo babere bakomochia enchire pale yiga yaberege koroisigwa asebono babere bagwesokya na kuboria epara ekorumasosa gochigetari enyare kobage koroisigwa buya asebaborire munyakonda kwirana sayo na kurigereria epare yo nakayoroswika asebirengo biria biganirie umurike ito Fatgadi Gisemba utwaliganirie roboti urwa no mwenso asaba menyabwo bagutumika epara ekorwamiruka masosa gochagetari imeye wodi ya nyamaya ebunge ya West Mugirango maega yabo koroseriwa epare yiga inse yoborai bwaye omubunge Stephen Mogaka. First of all tunashukuru mjumbe kwa kutengeza barabara kwa maana hali yenye iko saizi na vile ilikuwa zamani haikuwa vizuri. Saizi angalau inapitika. MP ajue tumemshukuru, lakini mwaka ya kesho tuko na yeye, tunamfuata kama sungura, hatutamsahau vile ametusaidia. Sionana leo mumeona gari hapa, gari hakuna, gari ukuona gari inapita nywe ukwana na bararia omugasorero nigo abamenyaba bakwanira emechande mengi mono eyo babeire bagwetira anene chingaki bakogenda echiro na boigo koira abaroire ase enyagitari. Ilikuanga na tatizo, wagonjwa watu walikufa kwenda hapa ndani sana. Unapata mgonjwa amegonjeka, hakuna gari inaweza pita, hakuna pikipiki inaweza nenda hadi huko mwisho. Lakini sasa hivi imelimwa, naona karabati zimewekwa. Jina yangu ni John Ogutu huko. Likuwa hata unasumbuka. Magari ilikuwa inalala hapa. Na kuna waishi wameshaingilia hapa sisi. Wanatuivia mandisi, kama gari ikikwama wanakuja usiku na wako na mapanga. Ona vile nilipigwa hapa. Mumesaidia sisi, tunashukuru. Ase ensemo yende nigo abamenyaba batumekire ribageriga na kuboria omunyakonda oyo okoroisia epare yiga korwa masosa gochagetari kuyeirora asoko yoroisia buya ase keria batebire buna nigo eroisirie ase nchira itari enkia na ndo gakora mangana maja korumiruka pakogaika masosa lakini epare yuko masosa goika getari primary maosi Nibagite kare mwabege to moro mutebe kiro moro mu ebe kiro moro mwari are nande shibare ko rana ka moro mu karo bare to gotuma omo injinio ito ekero mubungo itago cha kurigereria amakoso muna ayo to baise ko irorera inju toroserie para na intwe oyo minte kare to gochiko mwagera chichikura tu amanya na toroseretie para chingaki echecho nigo bamuboriro mubunge obo muske Stephen Mogaka boigo kubarwanirira erio babekerwe erami aserietari ananchakiri ni kwambuka mukoyo epare yaro muchumbe na tokonya yekogera amanchare go embura yare gotwa ya kutigari cyakwa ikera baka ekero gichumatano gari njiri gweta asengenjo ya mancha ikire chipara akiroseti lakini bona asengenjo ya ikire nyasawa mororeire otoraira mabera batotanda seire para nande tugusaba nyasaye amokonya nanda tubekire rami erinde para yaite tware biasara na intu twakore biasara twaterekana na matoke para bantu bakwenda nyamusi bantu bakwenda miruka erinde batobogoria bakwenda chisabari. So ningeomba tu mjumbe hakika kama mnaweza tenga pesa hii barabara iwekwe lami, hakika itakuwa vizuri zaidi. Hingo ripotera Getembe kuraiga Nyansankio eye gotoke meye wodi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango County ya Nyamira. Fatgadi Gisemba.